O te o folo fa talo fatu Samoa lo fa fo bo de vanga o le afiafi ina ua lua ma le afa biru te ua te ai nei le July 5 i le tautua ma le unanga fa ua o lo BluTV ia e me se fo i le proklame fai o le ne afiafi o le Tautai ai ma le manuia fai vo se tata o te ru Tautai ai ma le malo ia Tautai ai ma le fia ia wa fo i fi ta i tunga sa fia gai ma o le dei tai bio le aso e me se fo i me lava le tai au se i pa i fo i le ne afiafi o folofa whaataro whātua Asiata mo oe maise o lau whaasausaunga Samoa ia ele nei fo i taimi o le whiwhi to o na fo i nei o Asiata whale malu se me fo i lungo le tātou fola ia e tautua ma whaawau fole o nanga i peo na masani ai ia o whai fo i si levo na yaso tātou tele i toe whailoa ia me se fo i tutono la vo le tātou o fisa au tu nei ia tu ni sa o le tātou proklame mai le mātou o nanga i manu kau nei ia e le tātou ofisa au tu. Whatalofa. Abai oile ni vanga o le fiafi. Whawhira ia tu, whaatuli mantu. Lo tau pa ia malo tau mamalu. Samoa le atu tofi. Ia o le atu nu ufo i e pele le lo tau malanganga. E le o se atu nu utaliola. Tara tau tonga e tara tofi. Sio tātou utanu o Samoa. O abai lava singa o le ne yaso. O abai tiu te mawhaiva. Ia pe ngare lei fo i se whainga o se whi au po ua e matua i tili alu ma e turi matanga u fa au fia sina ia to e tau mo fainga fo ia mai si o fai un ole nei vai aso i tau mo fainga si o tanto a to Samoa o le ali tu lang olo ye yoe o fa tau so fua o fa tau ni au fua ia o ko ka sui ia pu o lau ta vale ia o to fa popo mori la kilisi masi o lau ta vale o uma ia o ta mo ni si pika la popo le ala vale tulang ole ai lau foi fa tam so ali inga me se foi o ta penanga ia e o folo fa tu lava fa talo fa tu Asiata mo o e fa malo atu malo fa yo faiva ia to sa fa ngai manga luenga fo yo le ne yaso ia fa pe olo e mafuta mai fa fainga luenga tu titi lava manava ni si manava le fo le lima e o disi foi ole o fa fo mai mata mai lungo le ala po la to to nu yo la to Maota malawa ia fa talo fa tu Asiata ia to malava le dei taimi o le afiafi fa malo lava le folau malo le ngā lulue tu asi le sina ai me se fo o nei o tātou ta mama tina mātutua i la tau o lo fai le fai vo le tapu ai e o tu ia mori papanga e a pe tu ia malo fie popo fala maula li ula ia matalo talo i le tua talo le melilo awa ia fai vo se o tātou tunu ina ia uli masau ia fufuanga umo lo parfia ngai ma se o tātou tunu ia iso se tafa o le Leaupepe o folo fan whaataro whatu a whape foi o le te whafo mai ai o le te malanga mai di tono si o tātou waturu o New Zealand nei po au te roa ia malo le malanga manuia whape rai tono o mai le yaso po ana nafi po le nei fo iwa yaso po le lau weekend whaataro whantu Asiata mari proklame malo le lanto i le ea malo le lanto i le tai malo fo i le Taupea mai ia malo tau safo lau i tau mai ngantai tai le tua o tau lau o le whaulanga o tau no o manuia ia o whailo ai fo i mo ma ainga mai pele ia wa vai se un aso o vala ino fonga ia o nisi ia le fato a whailo ai ma ainga fato a toi malanga mai talu ona whaaka ma ia maloka tātou ia ele COVID sa pari whianga ia i fo i ma le lalu langi a me se tātou waturo ia whio i o le tala le lei ma le whaatalo whai ante autou e le ma whailava ona o whaangalo a fi ai si ona vao e wa fo ila tatalo le melilo o wa la tatalo le wa fo ila fa tu livanga wi le tua talo sia tama fanau so tatu butunu e mai si fair lava se ta for kelope o lo o mfai ona tutua ma sa ili malo ai fa fita ya tu fe o yo le tala le lei so se fata fai tu blanga ia fa so pe le tatu fa malo ma le tatu fa fe lo ai fo i me fa talo fa le ni va ngola via ia tau umi fo se tatu fa malo ma tatu fa fe lo ia sala langa wa telefoni nai vai aso ia me se fo na yaso ia wale mo se tato wa feilo inga ia ona ole tu langa fo ile nga tole pisi o fufu nga fa nga solo se o mato wa onga o lo fa nga solo nei ia ai onisi lava fo yo tutu ma faiva o lo fe nga ye le tautu ina fo yo ai nga me se fo ia o no ma fio anga me so e kalesia o ele te mafuta mai ia fa malola ma fa talo fa tu ya te o ele te mi o la fiafi o a mai o me ne fiafi o fa se ku ka manga o la sa ku ka fa o le a se fa malo stino po sa uta penanga
ia e whawhiwhia i nai le tamapo le tina po o le whanau fo i sa whengai ma ngā luenga i le nei aso. Ma leo la vea te utou le whai o le whatu a hinga tausi, whata lofa, ma o folo whatu mo utou uma la vai le nei vanga o le fiafi. Ia, ona wha sifo leo sau, whata lofa ma se whawhiro ai. Ia te utou uma lava o loo ngā lului, ngā luenga whawai taimi, ma langa mai po nei ni usila po au se talia, whea lava fo i le tunu o kelo peo loo tou. Tautua mautu wa amaiai ma wha mautu whaatalo whatu mo folo whatu ia te utou le ni vanga o lea fiafi. Ia, woma pa angai runga le tātou porokalame, share tātou porokalame. Ia, uko whafonga mai ia ua tau wha le tonu ala o leo talu mai la o pese fia. Ina ua wha manu ia ina le tau mawhai ngā se o tātou. Au le toa Samoa, ia, mai le uru ai teimi. Ua au sia ai le tūlanga tau semi-finals. Bada tua. Kako ke step by step pan mea. Tātou malo mai atonga, ia, tali atu ia enelangi, ia, o leo le a whaatiri foi mo lea. Ia, o lea la tātou wo o ia pe foi ia le mi milo mai loi kai le official va i kau i muringu. Ia ona whaapea lola ia upora uri ia masanginga whaasala laua. Ia lea la ua tātou atu ia pe foi whaatini. Ia, o lea ua mātou ilo atu le tolo lea i ngā teitonu la vautau ese, a o lo taimua atu pea le kiona sina. Ia ele na o lea la ua tātou ia pe foi whaatini. Ia opu foi masani ia Samoa i whaivo tāpua inga. Mana tua ina ua sao mai le tamau lea tio ngia i lea Maota. Ia, tali lea motai, whaifo i le na. A ole toe aso nei momoa. Ia, talo soifua le tapua inga maua Samoa. Whalau tele ini so vai ngā tātou te whasoa. Ia ilungo le tātou proklame. Tele anai mata upu tātou te talatala noa. Ai maisi, o nisi o tātou news updates. Ai fia moli mwhaaleo le nganga whaamalo ma le nganga whaafitai tātou major sponsors. O le tātou proklame o le tauta iae. Mai lava leso ngafua se pa ia aso wharai leo vai aso te Tasi Market. Ia ma le tautua ma le o nanga le ua vai atu. Ia o le ufata pena mai nisi o tātou containers mai Samoa. Ia le sunga le whawhengainga le whiunga to le foa le whaasina. Tupai Larry Lavea. Ia ma le wharetua. Ai misi o le tātou o unanga nai no fuanga i tolu o lo iai nei. Ia tātou o unanga le Tasi Market e le ngata o Papakura. Tasi Valolua Great South Road. Ia e whapea fo le tātou o unanga i nai Messi, Auckland. Ia i le la tātou 1/2 Triangle Road in Henderson po Messi o i West Auckland. Ia mare tātou o unanga le na i Glen Innes, tolu sumarfitu Farrington Drive. Ia o lo tautua mai ai nisi fo i o tama whanau o le tātou o tunu. O mori le whaamalo ma le whaaftetele e le tātou o unanga le Tasi Market. Mo le langolango suaina o le tātou proklame. I le afiafi ma le afiafi. Ia rega tai lea mori whare whaamalo nisi o tātou company langolango sua. Le Digi South Pacifica au nanga. Ia mo top up i Samoa. Me se fo o ava noe te ono manu malo hai. Ia lantou se ia le ngata Ford Rangers. Ia ao whailonga tupi. Le ngata fo i leo le uroloma le Christmas. Nisi o whailonga cash prices e ono manu malo hai le manu lautelo le tātou. Tino, Pacific 40 ma le talo for voucher. Sau whaataunga. Pepa tala o loa mo Samoa. Tasi lava le tautua ma le unanga i te mana tuaina le Pacific 40 ma le talo for voucher. So o lava se whaataunga i mawhaiona e whai atu. Ai oi follow ainga tala o loa i Samoa. So o se whale o loa i le ngata o le taulanga i pia masale longa a o nuu mafio anga mai tu malo i tua. Longo winga kau le pole pe a saud pasi muni ua le amaya le whaatau ke le pole pe a whaapea ua tapu ni puni fale o loa ma fale titele i pia me se foi o unanga taratupe au ai ma whai lava o na lafo atu le fale o loa le naitaf ta fale lava o lo Maota malu lawa e atu nuu i apo o a fio anga manu i tua. Le Property Brokers and Realty Samoa le tausala i alusila ma le lato fo i unanga whaafte tele o folo fantu ia mo o tu ma me se fo i o le tātou o tautua o lo whai e le aso ma le aso ia awari tausa i linga o sou Maota ma sou lawa whaatauina mo Samoa ia e tasi lava le tautua ma le unanga e te mana duina na o le unanga a le tamaitai la le i alusila. Property Brokers and Realty Samoa telefonia tu tātou numero na mo Samoa ngata fo ilea ia o tātou numero i atu no
I riu sila nei. Ia, me se fo ni so tātou tutua, ma ni so tātou o unanga, sponsors ino le tātou programe wha malo mo folo whātu mo uto umalava. Vaepoleka, ki ti ona whatalo whātu me se foi o le fionga ia fofi le mu Samuelu, talo lava me se foi. Ia o whauliu a si a ken, le mafuta me foi le reivanga le afiafi o folo whātu ia pata, whaunga, ia le po whaunga le mafuta mai runga le porokalame. Ia, o le ale asiata o le ua whaamiso lau. E uma tātou tala noa. Ini tātou tāwale teu. Ia, Paul Brown ngā tavo i leo lele levea. Ma le o telo le tau mawhtanga. Ia, manisi lava woma ba anga mamai le tātou o nanga le BluTV. Tātou te karakala ngoa. Ia ma tātou whaasua eme se oniso baenga o tātou news update. Pe a mai a tātou whaasara launga whaapi sinisini. A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le tasi lava le maketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata i fua whaatoanga, e maua fo i ia fee, ma isi me tau mafa mai le moana. E peo na uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yasoi? Maua foi le umala mai tonga. E le ngata i lea, mo i lātou e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ai ngā le lei ia leo le pama. Le ngata foi lea, maua pusa moa, i so si tu ai ngā sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo whara, la vergata foi leo pusa pepe i le Tasi Market. E maua fo e ipu mo whaalawe, in bulk i le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau i nei le o ranga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai markoviti. E iai fo i le lātou o ranga ua tā ua le money grant. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava le no fuanga e te whaia ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Massey Road i West Auckland, a ngata i leo papakura i South Auckland. Can you be my wife? Toi whawhele atu toi te liu mai o le tātou porokalame mai malo longa masani. Ea, ele nei vanga o le whiawhina ua se funu ma le 5 minute ua te adei le tu la e 5. Le tau tua whaawau o lau BluTV e mai se. Ea, o le porokalame o tau te iae. Whaiva o le atu u tau te iae ma le manuia. Tau te iae ma le malo. O te whiawhia, ea e whawhile atu. O le afo o maa whatasi ma le sunga i le komiti whawhoi o le tātou toa Samoa. Iyo. Pe yo le sunga kai malanga. Ia ala fionga ia Leaupepe Talai Lene, ai tu pa yo la inga whalangilangi. Ia me se foi le fio la no fusia te na de foi le sol mapu. Te na de foi ia ala fio le fasina ma le tauso. Ia ala ta il tamar mo man tratu mo malu e le fa le fitu. Ia me tu foi le ngwa mi tu ai tu uvea. O folo fali pa fa talo fa to le sunga le kapkengi retire o le tatu to Samoa. Ia fa felo at foi lau to file vai malai. Ia po lau Asiata, ia, taina ne foi pa io le la tau. Ia, ai me se foi o e foi fa lunga le tātou rupe foi va ese, ia, pe io na e foi tātou po kalame lo fanga solo. Ai le nei taimi ia fatalo fatu foi le autapua ia le tātou to Samoa. Ia, ia le ia se le ofia fale a li fu nei vai taimi, ai me se foi la tau sa tu mau lava ina o manta lo mo mo e ono sfulu. Ele ono. Ia e whaftai. Ia o le ua sau mali alo tātou sā. Ia mua tātou wanga ia tu le so na champagne por fain. O le fatu afia o foi lo o futa lu mai pe o le vanga. Wangalo ia o ena o fu le spokala melen fain. Oi. Sa. Ia. Sa. Le ira o le waka u. E no fa pe o le yo sunga muri anga tele le na o fu me no o fu le. O va ia di fu ara popo. O e le siga ka le so le o le fa kula fongo le popo ari o fu ari mfain karo karori.
e le vaenga fole o tawai atu wa tau au wa le to mo fu e falolo a wa ia tu le si post o la wa ta se i mai fu a le te witunga mau i papatoi io va ia se si o mai fole to alonga to Samoa ai fiu fo ma isa ilia se fo e si wa le la u roanga fo a le o tau tua le dio pole via a le dio a kaka mo tau tua o le liro engel o engi a le ai fo io le kaka mo o manai mo tiro ele alu o punga mau ai a le tau e fo ma fo tanga man tu vo ia e passa tu nei fo tanu e papatoi e fu alo mai tunga mau le ala o sio kilo fu o i o falolo ale o te sei mai fu o tunga mau ia e alu malo mau tinoa ia e fo ia tua mai o le fio tu o e sa o la tala le o to mana tu o ke kamilo me le weekend le stona ai vai mai o so mercava le tai le o tenga o le la po ke ka ure ro vai le o tele e le ni mari o vai tu sa u te mi ai o so mercava le kamaro ma fu se te o e festa la fa tu no fa longo sa talo le uso la stona oi la sa o la ai sa fa manu ali a foi la ya ta si o te fa foi lo na malosi tai ole to tela tamata aloeli taia mai le tolu lima ole na wal savali vali lima sultausang o to fe na merta fa te mau masiata savali mo to fu malo loina ele le ya le tau o me fe pele mau me fe nganuenga ole la walunga le tulanga le matati amale ma le tulanga le talini al melo mo lunga sa ko fa fu le mai i me na o to tuana na talai mai sa matamata ye to tu ai na vave a fe ina la o to tua ya ai la leta alol awa atai ya ai faftai fo yo le no fa longo tournament le na champagne ai a tamauli o le ke la ro to tua ma le tua langa o le sio na pito le fato fa ilo fo ilo longo piko sa longa ina o ma lo tamauli o la la fiu se manu fa tali me tautu e la to fesa na singo la ya na ya ma tu la fo ya sila ko inga manga valu fe ro im tautu le temi le o tu e wala ni ko inga kalo o yo le e ali so la ta amata mai e nei vai ngo nei update news update mana o tate fa so ai fo ile ai sa ta amata bo mo mai le vai nga le no vai tu ai o mai lunga ri tanto ai to fa vai na Folasa na update tato BluTV ya ma disi fo fa sa la le linga le ana to fa ya o ngai lua le ana vivesi mai nei Samoa eu te lo misa o ngai lo se me fo le me o le la pe ina fa na fa ya le mtanga wengo le tai mo ai me se fo fiso onga lena fo le fe awina mai ia le onga ala koriso le fifi me so koriso Saint Joseph po Saint Jo ia le fu ina ia ma fai ona tu fai se la to le lenga ia ma se feido inga ina ia to tapu e ma to le tulanga le la ko vesi ai ole se tasi no vesi ko vai fu ma to ai ia lu ai lava ia le ka vai fu e ka ula mua mai ri ma le fa ka pa ingu ma nisi fu ile lo ila to wo leva ngale ko ya onga le ia ai ona o tu langana le wa tiri umi ai foi ona le wo ya la to le to ya onga ia au le lava e tam fai na nau mai lava ia ona nau lava e lango le onga ia e le lango la le na mi le mai e fa ma ite ia tu langa le ta tele o lo po le ale mafuanga pa wan me o never time o le matua halu ata i lunga social media te minei o lai matua i lo le atua e feo lolo ia vive singa e lava i temi e le ai ma se lo atu a te minei e lo atua o lo tina o lai te fa vesi mai e umalana fai au style and market ma me alu atu lo fali e koi male amo o fali ia ai fa tai o na fu wa el to fa ia li malo va ve au mai a o ngai lua va ve tal noa ia ma fai fo isenga luanga mai atam fai foi la ia sei bava ai la po ai umalisi va ngai lo to onga ia le ai tau la moi i nei tu lang fa pe foi tai tele to tupu nei me o le fisili numero tasi lo mafufa fa mata o to e maua le tu ai nga matua le sai ia so ia langa le wa esa ngo to nu lava le pepe e la mo ia mai lolo ngoa nga e fa vivesi se mea e kau e mama la nga ruenga fa ia onga ma le fasinga fa le ngo oi fa mata o fisili o to e maua le nei tai po o le me e o sui
ua soro musa langa o ngava ai tuar matua tate fa to winga lo tala tano nga fa la witeli fa mato to tupu po le mer kai mingi nga ngava ai le matua o kausa kia mai matau fe mo ia mai lau kama pe o sa o fa le tonu mai fo linga po le ala ver tu langa na ia punga lo ilunga matau la mua encourage le melia sina ona i fesili tate no fono vota ita mo tatu fesili wa fu atu fo ia i le tu langa o le na mai tau mai lan tau na reportia ma video le au mai lunga le halu le au le au nga le au vanga foi le fa kau o vai tu fo istasio tala noanga na liki mai tua na le o fa o atu malo na fu aina wanga ko ke le me tu fa tai fo il to fa na Folasa e ile tanga tana tano fo e duma mai tala noanga le ar kurupu la ule ta ole aonga ia ai waliki uma mai tu information sla ya le na ave i malo na fu ainga usu ku la iki wa le vanga kumu mai leo itai ale tate vai atu itala noanga ia pe falling ai kau encourage mai tangata matutua ta toi fo ile la tala le na le nei mo o le to mo le to nga matua vo le sa ile to fa fa mo tau single filemu ai me sa ia la to le to no fa la putonga o nga ia a wa ta ton mai o fo fali ele ia se matua o fa ia alu le o nga lo so fusu anga nei aso a sa u te malo ia vai te le lau tupe avatau lau o le matua Samoa ia e fa mua lo walu e te a onga sa ili lei fa tu mo lunga i mai e mo se rumana i o le ainga e le o ia ma se meta fusu anga i tonuna ai o te tonu fa yo a onga taitasi ta te vai fo ia so ta a onga mai taitai sa e ia le au sinia ai pio la to vu sa to la muaile le tam fai le fa mau popo tamit ele ya la ngor matua o so matua le hai sa yini fusuanga yo e para to foi to fi mata la to foi va to e sa no e tai masanga masia mato ai o lang sama pe lang o lang mata mara to vo se mato wa onga la nga pesenga e pese o vo li a ka o masia onga vo fusu ma pesenga e to foi e ta televeto ai pili se a onga na lau walunga i nei tūlanga o le wha misa ma tūlanga wha pena ai o le fisili na tele na fitala walanga o le lau walunga o le sa vali le sa wha mamafa le fionga le li komisina le wha ututanga po le tofa ia au pa au longo i tino Filipo o le sa vali lea pe ke makua pe ke la ikiki pe ke a onga po o ke le se skorasipi o wha maru mai ulunga e le alo lava le tūlafona o le wha mafala ngā lenga o mai. Iyo, po le alo tūlanga wha mai o e wha mo ingor ko wa o ngā ke skorasipi whalangi po whele mea la a wha skorasipi ai, ona o loua ta mai tele. Ai a soli le tūlafono, e le aila se alofanga mai le tūlafono. Ai o le tū male ale la lea. Wha kuala ukala lea Leaupepe o ta wha soa i ilma ta upule o le ta me ile inisio. O te mara tuara maa whatara noanga ma le whionga i le minista o leo le whionga whaualo. Na ia ta ua ile vai liu lea. O lea ua toe ua whainga kā ngere kai mingi o ngā whaikili o leo o nisi o alo matama whanau le kau a mai kau ngā apu. O ngai koe trace back ai mea ia. Ia, o le fo i te mori mawatu, i se teimi fo i whatala noa le whionga yani ua folau. Helen ui ese o ia o le Samoan liation. Ale matanga ruenga lea o ngā ruenga whawaitangi. I to tonu o te ronei. E matua i oe fo ima a mene le maulea. E matua a feki a i le avanoa e te ono sau. E su e le rumanga i oe malu ainga misona i o mantua. Pe a wha maonia. Sau soli ngā tūla fono i le vaenga leo le wha misa. No whanga whaitele po le wha olima. Ia, to e anga luenga wha vaitemi. Ai a whai o lea na moria o i fusuanga. Ai alu e alu le universite. Maua fo i sau skorsipi te sau wai fafu. O se ava no whenga luenga fo i. Ona o e au tangata le leilo mafau fau a o lesa awai. O la ua computerized o maa sistema leo. Po se mea tupu le wha lima tau sangata luai. E na on tātua loi nguasa o atoa i luma. Ma i mau atoa lo wavano. O le taimi foi nei. E o whai le apalai ngolo visa matulanga wha pena. O le lau mana o mea police report. Lono winga. Ue mana o ala e umalo o langa. O e nofo ai Samoa, fai le fatu a inga, ia po fai foi fusuanga, alo vai talin fusu. Ia, to anga fai le, pa fai ore mea na nete mana e fai, an matua le au ngā,
Mali sa olele ia o ula matiti mala e mo oele te fafonga mai oele tama male tene talavo o le ngaluenga fo ile au te ilo ha u a Leaupepe o se ngaluenga e fai fatasi a o le wingo la utala o matua fai a onga ia matanga tala utele mamalu o le malo ma tula fono ia te au fo ele te tau ona ia e tau tala lava maleava pa o lo lava langona le ele te tau ona mama ile sila le matanga ruenga o leu mata upuia matulanga ia ia te au ele te tau foi ona fatanga faaleango ia ona le mafau fa pia ia tau foi le o tamaiti ma matulanga e hele taimi o se e tala nei mea uma e te ua mai ma wele soifu ia o vai kule o lima le o ri kapu e me fale fale tali pasita ia ole ale me mo ko ile pa ulalo le seli o ka kiki ka sali o uma can take one accidental punch for ile posea ia ona leo nga atoala ia leo litulanga ma wel soifu sis ona matua umala ia le sola ato le ita matulanga sa yai ele taimi la matanga fala blavene ai olole le o ngatula fono ele tulanga le o mali voltanga ia le na tonu lava ia ole fautuanga ole le lei male mesili male tau ia ole uto e fofo la mea pe ana fa ia tula tala o ke le fia ke le ngana le fa iso fo mai langa o masani ai ele se me fo o fisili taun tatu fisili ai ole a se ngaluenga kong fa muka ole a se tatu ngaluenga te tau ona fa muta o tatu ngaluenga fi fatas ia fa taila ole o mai fa ule haka kam o vai com o mga fa le lenga ai o mai lo pingi mai le ka to sa mo vai lan mane a tasi se mea ua tātou tu whatasi ai. E leo to yeni red, mani blue, leo to yeni, tātou tua sampo. Ai te rola utala, wai tā ure whahenga lea. O te whawhetai tau mawhainga to Samoa. Se wakau wasai ma, manga roma kua ia li ire porokiki. Ai mo mele mo rola utala. Leo to mia singa tātou break for ilele, fatu anu sa vai yaso controversy fatu o saulea ia ai fa fekai ia ule to Samoa o ino o lohai le ai tatou e loto nu u tele tutu fatasi ale se mesili awa o te miuma sa we isu sia por kiki o la mole comments foi le matua e le fia faitau ia la fonga e va tai to Samoa ia ko fa le ka mo ai na o comments foi e ma lota alu tātou Samoa tasi le loto io tasi le alunga io se ia la se vai nga ke le foi nga filosofia mai foi ma so nga fai mai tangata ye le loto le sa pa io ala so mana to siat le ai ia te le nga fai tau ese tātou taimi ma tātou tau sanga oi ma tātou waso si fa kulo fa so le ia ele longo le tangata o lai ngo foi i Amerika markanga kala ngo foi i America Samoa markanga dala no foi Europa Peltania langa ole la to wastona ilna mankuala fai va ia ku ngai fai e nga pua aku kuila ia ma America o ma America ma Hawaii ma isi life tau ia wala stona la ko nga lua ele longo le foi i tangata tapu ile tantunga sfit ava Corona wingo le te lang lango ina me le ola le te fai ati ka o sai ka o sai ai te tau ona fa manino le fo te tilo o le site a fai tu sa uma ka ko ke o le winga la ola utala o te le io e ina le o nga vali fai o winga fa I pau io e fai solo ia mau ai ia te a fai foi o pati ale fa mo le va veo o le kala le kusi o se o fia ka o ke o longa ma o se o fia o le ale me kan fa fia le to Samoa le ke mai por fia wale o le ke fai mai aule ata warulo ma fa le ia ila to o le na umale ia talonga ia ai na ila to sauninga na mata pole le iwa ai na matua le langona I tono farsale o puma ia
o le tatu New Zealand o le wala malo e pule al tangata ai langa lai o tato le fu tato mai New Zealand ai langa e tato te fataua le tato te fataua la sa man tu le winga na la utala fake ke ngala wa si vangala o tato tu nei fate te inga wa tau ti toi malo fo i le store na so talonga le ai o le pule la avisa mo ya ma se si o toi ma vo fa we se si tu langa e se mai o le pule la avisa mo a le winga la utala e faisi ma ale o le tūlanga whaatapua i atunu i fafo. I tapua inga i atunu i fafo le upumoni. Unlike i a tātou i Samoa, e malu pule ngā li i mawhai pule. A wai mawhanga ongo sa ilfa e pūmar fia. Se i malu la fia la sa. I a tātou i Samoa. Ai ona o atunu nei. O atunu e moni lava. Ia ai o e mawalunga. Ia atunu e... Le winga na la te tala. Ia ole whamasingo ngā kongo fo ia i tai le whapeu te tau whai atu si aitu. Ia wālanga a kāru fo ia e ioi, pe a o mai loka kai mika ke aruai. Ia irika ke raku whasiri mai. Ia pe ngarua wha e pūma le Leaupepe. Ia, pe e se anga e wha e pue, e le lotu le na. Aluinga i o lai te tala. We have the right to celebrate. To celebrate. O winga na leu te tau whai atu hau. Ai a whapea fu ilele ua matua nganga pa ia o e mai lava i lo lau o yo makiu vai. E te le fia ioi. Ia amu ia o ia. Ele naso sa. Ai longa tūlanga na. Vai pe fu yo o matou ia. O matou lotu na mata se fu. Le foi sa vai atuale sa sa matou live stream. Ai na langona fo yale la ai fio ai ta vale ia ai le leila sa ulotu na le leila sa ulotu le fa wa no fia moi ai o mana ia vo i o sauninga o le vo sa ta u ma se mato fa fia le ta u te le malo i mor ta to community la ngol to fia u tanga tanta ia o le tanga oi ka ro penga pese pese to talo ya fatalo ile sume ya ron ayo mata tato kalam ai mato ye i Manquist ya tai lola ye nai falsa ya tala tai o Manquist Central yo wana la tala tai fole fakasan nai le tonu o shopping center ya o ye au loto po wesi fa sa tonu fa sa mai na o lo ile meti sa mo fa sanga mai le tuitai e tele lava tele le falsa o le alu i kai fa sanga i malu falsambo le fo ye le metisi na alu i ngata i le run pa no o tulanga le pene te fayet o au langa le wata tala no i tulanga o tapo inga ka ki ye le so male ale tulanga pa u wale vai sua e faisi o kau fa le a ke le ka po inga i fai se o le au lai ki le o i fo si vai runga au wala ma po lokai au wala moni ala utala le tangata yo te fai fa tau ele o kanga ka umai e fa e pu o lega ko celebrate o isi e fa e alanga pu malu ale fenga ruenga ai wa polo ka fa solo ato ai atea e foi lo tali tonunga mana ia ono le wa tla lo mal tatu fa mo ngari fainu manga ia ka ku le ia ngai paka nei o te leo malai le tu mai tai mana ia i town center instead la fai i le shopping center ia wa polo ka wale ko i mangi se va tu nei fa na we fa ta wala tu McDonald's ma vang fa pel pe la le si vai ngata no fa longo ma tu a ver fa se le McDonald's le town center o wala tu drive through e ta me le o talun malo to sa mo ma tu a lo ma to se us vai le wale ni ta fa ta sa mai le na tonu le winga ia lo tala e tau te whaia fo i male poto e fo i le talai e masani ai au fo ina i whaia le saolo tonga ma mai le i le fili ai ia te au langa i ka kau we deserve to celebrate and be happy but be considerate yes ia te au la mo i la tolu te whaia tu o ka fo se ko akele o le mau o ke naisas le wa mangua i lunga ringi kai ia te au a te whaasua fo ia o te le nga e o te le whaale au ngaina le nau nau ori to tele ai ia te o me e kongo sila ila to fo ile nau e fai mea ia pole atonu le taimi wa ia te e le ai se isi kai me piko silenga ela ngonga le mang malo pole lava le unga na ilo right after the game utongo tai au la sa ai mana tuala o kai au o le vavea la sa pole afor fitu le tu mai pe mai el talo le na o isi la pi nga karfia celebrate o le taimi alo look e fata to fo mai le fiafi e pe fata fo ile so fo afa bela o le ka mo faila o ke naisa mai la tole ka tax solo mai ina ia faini afu tau ngo me o fan
fan day ia pula e sa ngome le tau mai supporters supporters fo ia fa me tas em faiona fie fatasi ia ole winga la utala consider fo ile va vea ole pe malesefi le la watu la experience da tupu o tara nei le fai ungo talonga le toa o ia ma enelang mana tu ole mo te to la wapi ole camble man to wapi sai i le South Seas ia mana tu ma tu te tua fa le tonu la vale town center o taia uma e feala le man to wapi sai le aforfa fai singa mai sa vali anga isonga miki ma ona uma lole fai le man to lo tu po se me ole afole lima o walu rola eu tele fa tau vatu fa fonga o teu so fa tau mai se man to fa lawa fo ile le ve la taia o le routine le pe tai la le taia le so asa le ma fai nga harus ka vale poloka o fa tu lo ile to fa mo tu fa iva por sunga su amar man to ke lo la utala mana ia ai tatu sa vali mai man kua penga se lima mingu ke sa vali kua tatu sa vali tatu ia ma tatu enjoy fully nei happy moments li va veaule ma ko sa vali tulo o ila no o tulo mana tu pe u fa ke le inga le fainga paki mar fainga celebrations no lo tu ila fa te ia la vai ala le tangata inu fa sua ava wa fai ngunga tu lo le ngana tu sa fai ngunga o si pe nga paka ma nga po pe na mo moe overnight e te vai la ma te sa vali tu va vea nga ore kifa solo tu lo ia wa ka e solo tini fanu ma no ta ka la ko no fanu no Leaupepe de wingo la tala fa fetai ia ila to lo celebrate sa o nga mai lo le uri ia kamala ia le va nga ka le ko mai le ka ko ve se mai mo la wala kama kongo ai kifa ku ro alu ma ka nga fu se ele fia ma le mimita i tau ma fainga ia ai fo ile leina e woni o ka ko kolosia vai la me le wo ia ele to tu va no ai la le ele ko ku va ngo ai le van ole mawalo fo ele ni ngunga ma ku langa fa pena ya mtanga to lai no ma averta vale ia lena ya o tava ai o tele an sia ke le ia onai motunga afai e fa so Taupea ele ne ia tia uia se ele ia se best place ke kango enjoy or comfortable of your own home malo ainga ele si va nga le mantu asiata langa mau te usu atu la songfua ile mato officer which almost Samoa fa sanga ile ya man mele tele na fa ia fifianga o ile town center ya luma tonu al fa toa pae atu al ting fan o ting fan pia a se tu lo winga le o mal fia fe so ita valeo ya ta tia i no winga la to tene ta la piscina fa tali sa we ya mantu o i tele no so to fo fa na we o le on e kolosia tu na o le on le a ile le on fa tai ile si tu wala ya wata e si ting fan ya o ya ta ilo e o le fautuanga la le ia le a fai we sa we tau mafala a vaina tu le tonu la ta vale e alu mo e ser fango fi ke lo me le ngo u e le no fia i ngo kama ma kukua kama ngai va ku le ia ngo fo kama pe le ngo fo ma fanga ku la le au ia nai vai vale ia mo ko ku le ka vale to ia lu le fale pe no te fia tu ele o ia le matapia le mana ia ai mo ilan tofo ile tau mo fai o ke naisia na ita to fantasia leise le nga itelo mana ia fina ngalo ia o mai ila to le fia fara fruen to ilano o sini o lo fai ile paka fa ava noa awala tele mo tangata se lau pasengi ngata lau tele o langi ka ko paka telo tu le tatu fale mata to fia mata to ta vali o lai fita to paka ai matoa paka le ai ia ai fai fekaria ingo musika ke fai yaku kasi nga meru ke vai te fai atu le hata mai o kako kangaka so le ua pese merka te ka vale o le si vanga le fo ua join mai lava o le au tapua ia tonga au tapua e Cook Island na wato te le no fo New Zealand o le ua mai fatasi ala ngolango tatou to Samoa e umata longa le tai au la sa ya tu la neipa o le si tu nga vale ila utonga tu itu tamtau e ila utonga o le tina matua al fale le a te ua fa pepra mi tu ai watu fa mai na lo sa congratulate for winning
Famailo Martalatina. My children are already in their cars to go join the parade. Are you going? No, I'm getting ready for church. Mana eu seu tali voi lele mo na te mi lava voi lele va. Nous allons voir. Ona munya na la. Yo ni fato i fotu so lele ele o loltina. O le nga ku ala fu. Ole te tala prefeco ko ale nga ku ala fu. Ia te. La ngole fu te sa unu to celebrate. Ioi. Wa i ringi o fu fa ko ka fu. Se se falolo olae ni anda fua. Si sa o tau o lau fua ma sutala ele lua se lau tala. Li ma fua tau lia mo lau afetala. Elena, o ke fai a kor kau o fua. Vai a sole le talonga matonga. O te alu atu. Na maua mai lau ta ia ngai au kamai fua lua tala lima. Ale kamai kamalai ki vanga. Ale no to so to ni falolo ale tas. Se furuta. I'll say now, not for all. Malenkia. Come, you, look. La fasting of remember me last week. What I can't go. Oh, fasting going out for ale for paying. Oh, $2.50. And for my, oh, no, Samoa, too good. Now, saying a monkey, ale mau e malo ka ko to Samoa. Aga go ngale kele mar pale levo male umar pensing yo ka. Tu so tanto o me lusi. Ale senga, o me sa. Ja o senga. Tele me lusi. Le ai me sa. Ya la tanto malo a weekend we se foi mai. Vai sina ma ta faso. E ile le mata upo fo le tua I faritali malo fare mata anga tua ya lipata le fo wa kele mai le sau lungo le tatu fai sin tatu faso e mtatu do tertera no ala verito samo o la mai o merusi po me sau pe mai al tatu fa salon fa business nei. Oh wow. Go guy makes yeah. Just give me a second, eh? Hello? Auntie. Oh, Vaoliko. Me fai. Cho điều số, có ai xem mấy sao cũng đang ăn chơi phạm rồi mà lunch mà đâu kêu. Ba cái nhiều ai phong à? Baby, what do you want? The barbecue one. Okay. Chơi phạm more sorry. Yeah, okay. I don't have a channel. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. Do you know how much I love you? No. No. Lucila's Realty is here to help our people achieve the best results for their properties. Whether you're selling for the first time or have sold and moved on before, we want to make sure that you are well informed and know what to expect every step of the way. We can get you the best results for your property. Whether you're selling to relocate, upsize, or downsize, you've come to the right place. We manage the entire process from start to finish. If you're in Samoa and want to get in contact with our team, please call Lucila on 725-0965. If you're in New Zealand, please call 021-082-05466 or email sales@lucilarealty.com. Lucila's Realty, helping our people achieve the best results for their properties. Jonathan leo le tula e ono I le tautua fa wa BluTV me se foi ia o le tanto program le Tautai nei vanga o le fiafi ia a o tanto fa so ai foi na inisio vanga de tau ona tala no ai ia matoe ti mata upenga o le Tautai matoe fa manatu ia me se foi tanto fa so lo tele ka ke foi ma to sa mo te urunga le fa so tanto program ai o te fia fa so ala pepele mata upule fo wanginga mai lunga o penga te failangi ma social media ele mata upu mai tuai tu risi fo ia le ana wa tu e fia pueina ia ni ala ata ia o su enga ku pe lunga TikTok ma ila ora wali ia we pengi TikTok freak fo ia ia a o le lana pe ye mana o fa tala no ai ma fisiringia ia le uso fo ile ma le lan tu o unang o le te mai tau atu o tuai le tau fua Beach Valleys ia ma le ina le liti sini tasio
o kama makukua i tūlanga tau whaletari malo fo ile whaamataanga i Samoa. Ai ua tele la ina nginga se le avenga o le matau. Na whaitau ma sirisila iai, ala fo isau fina ngalo le vanga le. O ina o man mata tula matanga mai o videos a turisi e peo le fasea i le accelerate na tutongi na tongi mo mua i te min taunu o tuata vale ia malesi ea mea na toe charge alanga la le na watu charge o eisi tamale pe o ia tonu le na wifo te min pakata vale a le foi lana o mai i le fale ina o mai tonu le fale pa te pesi fale inga o le ia ala foi e latu la si tinana ia e foi lana ia charge na tu watu na o le la e le o matua manino uma mai tūlanga po o le fale le na tuata vale laulia awa le utatu masani la man o le ainga o na fale o le ainga na paka i lauta vale o ina tongi lau tupe a faila lau tongi lau tupe i a e anga i o faunga ia fale o le si avanga e poe ia wata ma ia e te tau lana e a fai waifo ia le ainga fatu ia o le matou rate le o le pu e wata i o no le ue faunga ia matou fale o ma o mea lana lau te ilua e tau na wha manino le lei a wana o tātou wā ia masanin ta whau Samoa ia o e fwoi te sau mai ali pat sau e lo pito lau man ia whaapitai fwoi lau nga Leaupepe e tu sai o le vaenga yes o u te sau o le mai tu o le whai ule o le matou tina o matiu ia o tuai mutia tele ia e le se tama ia le patala ai ele fa pe foi la a meta te tamo fai na ia puni matangi ia le tūlanga fo i o le fale matanga ma e paule ia tau o ia o kiki o kaule fango ngoi le i tourist ai tu titia le falo fa no no anga i si akanka Samoa o le lango atu le fa mai tourist le na tonu so tu titia pio like entertaining ngai ke lango inga le wingo la utala fa mata wa e alu i tua fa matawa e alu ai tua e te alu se e o ai ma ia o disi foi fa pe mai ano vai tu foi tau foi le la tu ko meni fa pe la vai nga o ri ko nga ma ko foi le aso matulanga paule me ia manino mamala malama ma malu ro tele o tatu watunu o mata anga ia tunu ui fafu e pulea e le council pulea e le malo pulea e fa la putonga tele o mata anga a Samoa e pulei le ainga i la ko makanga iyo e pulei le ainga i la tu lava pisinisi o la tu fanu o le la tu fanu tu maoti ia mangingo a au fala ia nga e kangole e ula ma amakong iyo a la tu ala o le ale tau e au mai mana tu fo wa fia fa le tali malo sa mole o to se i le bank wa fia ia nai tangata fa inga ruenga fa le tali malo o ta puni talu covid o le whako a koe o mai ngai a ingai whafo mai manu anga o le COVID. Pe ia fo yo oe ma. Iyo. A whai o le whaki whafo nga mai ngā rusi sau ngā ruenga ma redundant oe ma mea uma ona o le COVID. O lango ngā ma ngā kau ke lango ngā inga. Iyo. Ai o lo tali mai koe pa ia ilo kamaka. Pau ana si vaenga no na leino tilo o uia. O le vave i o le tātou nau e whamasino ma tongi le tātou ma. Ia ele se sila. Ia ale o manino ena ia nai fa mentalanga wala fo i lima le official na we le menta upu official ele ngato society o ila to falitali malo ala lo manu ali pata ia o le official fo YouTube a ole ma wa tu motunga a fa mana so tanga mai Samoa ia ekele ale maka upu la wori nga ko ka fai e pa wala mele ka upu e mai nga le lantana no anga masi usosia ia ai ekele sa orka mai kiki ma ko sava ekele ale story me iyo o le na watu tau e pu e video e mana tu o business e que era kura ka film ngi me e se fato ala utala le nga usa mo el temi fo ile le tala iporas le fa fonga mai ngama ko aku kua ile alu i fe fo ile no le pitonu ule ile mata river ma na ile fanga ia msalmu le matola nga i tai le paradise e ia ila nga ingisi maka anga ye mo ka ku e telo na mato fa ngoi i ainga ma ofa ile tupi ele ma fa inga pu ngi me ele ma fai le wo fa so ma mandu lo e o ia te uno to ma fai ku ele ma fai fa mai e o fila ia i fo ile le ma fai nga la ku pakala u ka vale e fa sa vili ia ma kari lau kere fongi ma fai au penga se lau kala
ai on lo la camera e on one of yet e la fa background ko fa le o si fa la update ele mfai Yeah. ele mfai o le tali la fisili le ve si ko kili e ke le melen tau fa la ori ka pu ngai kiri pi fo i E ave lunga i la la social media platforms. Ave TikTok, ave Facebook, ave yo se YouTube channel. O me o la ma wai la tupe. ma wai la tupe le winga la te tala o le fika ke vai ku isi fa mai pe mo usu vo la fa la wi loa ia ale ia i por kala mero official tu isi le ko kele tai na ia tatu official o la mo fa promote la mo fa promote ia tu la ngai ai mali fo ile to tiro le tatu ko tu si o ngau ka ko fo ia to e afia e ko e afia ka ko ia ka ko ai mo tatou ye le comment ai te le ialu sa mo e te le ialu se mataanga o le tele mataanga sa mo te tongi fi yes e pule mai fo yale ai ngai le latou fi o latou e o ngal faleo ai o le temine o le lima sutala o pe te tongi maulalo ana la ia e pakalo lau ta vale forte le lau ta vale e le tongi to telo tangata le tono ta vale e tongi lima sutala mau wal faleo malau ta ele sami mal fa nga ina la to fale tu se tu lo o me umana le tongi o le tongi la a fai le to te ato te tongi lima sutala to e fai mo to pu nga ata e ave fa nga to business ele ila e se lan mena e te tau fulana e se le chat e pay for yo atu nui fafu ai alwe po ele ata le paka e to tongi lau lai sene anga le council e lau fi e to tongi e fatino vo i New Zealand mena lo tfatu e seta langa to telo tatou ye pe wa comment tu langa lea atu no ele yo isa momo to tongi se tu pe ma we se foi ne vai time o so isa lu suta la to tongi o le covid ma le alu lunga tong ta so fo nga time nei o le fa wasi ia nei au fai a beach valleys ala to fi ina im fai fo na mo se tu pe fa o le business ma le sila i tu le to e fangu o tu ila to le tele na fai tiu e ma fua ngaru le kurisi e ka fau lenti mane ali adela o le wori e kele me wa ko e fa e po me ya ka so ila kupe a ka fa ngale la social media influencer e fa pe attract ko tanga te sa mo which e work e ngalu go fa kasi me e lua a sa ka nga wa ku tiklea o la o le fia ko pu e ka yang fa sa le la inga ya o le file o le pu e no ata matulanga fa pena e nga lu le palangi e ka fau o la ke e kupe palangi ia na i tupe ai nga le haru sa mo le fai ki o ka fau te le fa via ele se mea ele ia le fula la tele i fu mautala ia ma so na fai i fu le na i fai business ele fa pe fu e fai tu no se tu langa ile o le tau fu beach falls liti sini anita o isi uma fale mata anga se fa solo tu le fau resorts ma i le tu ali pata le pub sa le panga fa solo tu lava anga ile tu fale alili oni lupe matutua nei tu langa leva tele na tautua mai leva wa anoa na matua afeki fo i ma afia taimi fo yo le mala fa na tu io ai na to e come back la vai to e tomo fai e fa la wilo ma o upu moni tasi nei o moa au o le official tourist mo sa mo le la ia o vanga ele i fa pena ia ai o ngei pena te fai tu la tita o le alu fo ia social media le nei vaitang ia ai fuala ia e ma fuanga viral malu ia TikTok ala palangi o la sa mo la foto e share tato ia ma vato i lona matulanga e fa pe au to te sa mo langa lai pay fees ava fela na ola ia tu di sa mo eleo ona ia inga e fa ia fale pe ona taua o le council in New Zealand most e fa mama anta fanga maintain ia fale le taua ola la fa nga tu per council o Samoa ola fa nga tu pe mataimi ona tangata ia ona ina business e tau fulana mo me sala tu pe la tu fees ia charge e fa ola business ma fa ola le enta fanga ia watu ola mama ele o tauta ola foi wa vesela ma ia te lo le mana ia lo fie il kali le sitali le ntali mai ia le uso le ina ofisi dia tu le palangi le sidi masfu ai fa mai le kadi io to pay for me to explain
Whangasasa o leila ngore wingo la utala. Ai kangola e tu wai e o lesi fo itanga te Samoa e mafuona ona faiti o le amu. La ukala mo ia. Kasi le mea lenga ke le faiki e amu le tau pangua au whenga nguia na tatu tangata alfesi se ka konganga. A le la se fatu la utala. E mafuanga le o kulisi official tourist. Mata pa ni pepa fa matala matulanga. E mumuso e kokongi se tua kite. E mani me muso i loa la e oto e pue mela te wha pisinis. E mafuanga le o official walang o tourist. E kakaunga o e au whanga umai i official tourist. Au mai le ya o e lau map fa pia. Au mai pepo fa matalanga a e require inga se fa aliriu po se tua kite. Peira mani. Nga sauna le tua kai ave oi. Ia alela e momuso e kokongi le kupe foi le aru kau. Fai lo marka miki kwa. No, you pay me to explain. Man tu le rate o le au vanga ye fali wa upu tono falfam sino e New Zealand. Ele lai titi. Fa pena furanga ngala fai Samoa. Ale ke vai ia ingo ko fer ka kama o tole fo antere e ru poi ile wala ngol fali liusing ia ka maro el coat. Ele fai ngol fiela ngalwa. Lai titi for na lima sutala na fali liwesina. A fa le rate le tato ya le pat. Ia le nala. Ia ai na ona toi tata longo fo ia masifau. Samoa se e faina tatou o tatou ai vifo fa penga me la uringa so ela ko kupe ai fanga ko ka ko you pay the money you no pay no wala ngungar kami sa va te lo asiat le to tau fala ulo a se tatou atunu na le fai ina engelani len fai ina ya tatou it's so strong fale news te aluai Saua to Samoa to feme o mai Samoa io fala ulo pito isilina paula le mea fai ngia fu amani tu langa fa pena ia ole mahenga fai ole proclame Leaupepe me se fodi so ta fa pito ai tatele ia o tu si uyo le ta proclame il ne vanga fiafi fa mana to tato se imo mo te ti sa lo Christmas fai las for real nei e fa tato fai long tupe le o fa manino mai es e fa long tupe New Zealand fa long tupe Australia fa long momua afetala fa long lona lua lima selau tol selau man lua selau tu sei lua fe New Zealand le fa alu le vaiaso lua fe Australia le fa alu le vaiaso a wala e te anga vai e te tau ona tolus futala New Zealand pe tolus futala Australia le tapa pe fa tau la foi Samoa tonga fiti po fe ala tuno Pacific e te sao Maua lo avanoa tono le o tatou se ile as for real tas maua foi le avanoa to wainga e se ia tatou for rental le se i Samoa vai aso Christmas se ai e fa ngai na foi le au nanga le click X Pacific e te le star ai mala foi le se le nianga i telefon te tisau le Samoa maua foi le lo avanoa tono le o tatou se ile ia e ono as for real fa tatou o le vai aso Christmas le la fa ia tatou se ya atonu la manu maloi mo so selen ya so soani le fata wino me alo fa nau ya more Christmas ya po fata foi so me alo a la vai so pa se te alo Samoa tato first price afetala New Zealand pe afetala Australia ma lo fa tai e lo fio lo pepe ma ne ni fa pitoa ke lo tala ma Samoa e fa ngal ka male ka ku le ka ko vesile fatau to papa o fatau fu e ma wala va no e ma wala tu pele nge va ko la kala ma ne ya Samoa ia ore unanga le na tango e fatau a tonu le nga fo e kere ko e fa longo ya o to e vidi me va nga yo ka eu o sita o le to e vidi me vele ni kupe ma wala nga le mo ia e tu la ngo fa pito ali tanto wa ti sa ia me se fola unanga ma le tautu ale Pacific 40 le ia o lo fanga solo la volta talo fa voucher pento sisila mai e tato ads na wal watu le ngata I fal pizza tama mau ia italiano pizza ia o tele falenga e o foi isa le motel sala fai ia na we il tato falenga na e male o le hotel fo ia na sale longa ia naua atama leota ia mauaile pizza steak so stringa me ai na totongia ta lo fa vauta nga ia
o atu tau ainga tau sami ai. Whapena tātou perkapio. Te loa lau tofu atu le moa le perkapio le matou atu le no atu nei o ke topa. Soli, o sili atu le moa KFC. Ea. Ke ro ka manga uki ngai Samoa. Ka mo TMC. Ola la mo tam fai su sama to finga pa anga ma TMC. Ke ro le Leaupepe o fai fo u kau fei mogi. Le le ngaro. Oh, se la po. Ni moa so. Ke vai aka u fa pingi pile ka ke kau mau sai le so la ka le yo mo TMC le mo KFC. Ya, ale na mo wai fo ilar ka ko va tenga. Na ya. Le ola we tato perkapio. Ya mar tele falainga ya ese mai falo loa ai mana fai tau o le grocery po me ai vo ya so tasi molo wainga na le alu lunga le tata website pacific40.com fili le shopping sa wa to ale lisio o falo loa tono polu ma sa vai ova mar se lau falo loa lo no winga tau le o mau le to wainga a fai o la ya le pata falo loa le moe o le supermarket pito te le na la ia li pata te mina ia ma le bakery makaukia ia ma wa uma ya o lo fa tau itanga leisa pusa pisupu pusa apa e le to tau o pia a le fengofie na tonga to ala voucher te mina ma wa fa lo le moe o i foto ainga fa fata o le e fisili mai nisi e ma wa se talo fa voucher mai America o lo mfaion fa tino tato talo fa voucher mai America o lunga tata website pacific40.com ya o le lisi atunu fili peni sila po Australia ya e fa wala maile mangole o le fa tau ya onol temine ya lo tam fai to fa popo ya America ai o le nam fai ona fai ai fa ngala u master card po la visa card e pe ye le voucher molo ai ngai Samoa. Ia, avi pe te tango marufau, pe te tango fo i la fo mea te au. Ia no tango le fai ta whatau mo Samoa. Lo suta la, o le ale tatu tau paple fai toi whamanino mai ia. Tolus fo. Ai alu le dairy, supermarketi, po Pampensini, i tono New Zealand po Australia. Na em fai ona maua le tau pap tolus futa la. E ta tau fo in whatino o e la foina, au e te tango pu e le ata. La foi Samoa, fatino la vangale Samoa no winga, ma wala entry Samoa le Fort Ranger. Ai le mo wala se entry o e tatu se. O lo ye al numero over se lau lunga voucher sa New Zealand. O lo e fo le numero tasi voucher lau free toll numbers. E te tango e vili. Ona e folo ale i fatonunga lo iai. E la phone no lau top up, ta fa po top up le me falo lo. Ai alu ai lunga le mato website Digital International, fa ngale o lau internet banking po lau Visa para Mastercard. Ya, wa man tu tele star lau email. Ola te sei. Ya sa wai lunga lau email pe fa pe tolus fulu, pe limas fulu top up na lafo o mela na fa ngai ma tol se. So le wa mo wari ia tangata foi le na malo le return ticket le na man tu na fa ta pro kala me o le tau fa so typo. Wa so taya. O mana email, o mana text, o ma foi na vili. La ma to sa ili sa mo lo na ingi sa mo. E wala au mai ei, e whafsota ai mai mātou. Ina, e lua mei ei, o lau o malo, ai, e leo po intulanga voi e le mawhaina travel, pe, nisi tūlanga. Ai te iro se whai, o mai lupe lau e sau no. Mana tuaranga o le waka pila, ungo me la voi le reno o la tu mau Samoa. Ei, si ue kanga koe si aki, e le ropo le haitati tana no, o le ropo a ualu ke manguia, mana tuaranga ungo. A whaistulanga wapena, rono winga toi se. E toi whaita tau se, te wapeo Asiata. La fe Asiata le man malo tatou te le man na e umai fonei mea ai sau fasea o to inga fasea la e le o te le lota pode fuse me ngale nga ala ku mo por kala ai o le e ta ua mai o le fai ta por kala me a fe e fa fonga mai ko si aki fori la un me la pele o ele la mantua ai le me faina travel ia e vatua le afeta la cash price ya we ai me faina avela ticket e travel la listanga to lo wa i lalo lo malienga nga omi mai io ai fa pe ngai fa sa e lo to lo ki o fo le to te tu no no winga le simela musoi o le lai lo ne to lo e tangata le laptop a paisa mo le la o malo sa ola no io ka ke musa ka o ngo la o ke ka lo a fai fo io le te over nei te le no fo mau sau pe le la vatu tu pe mau te le pisa se sima ave teke sa o going sa over pe le la fai te lia ma fai le mele na se cash ai lo lima
ia ai ma ticket real reset lena cash ma o ticket ma ia ai to sia kila ulo numero me tu langa fa pen ia ora mai maule na return ticket a fa wa leva na mo o te fia malanga i Samoa ia ole o mo wale vano tau i ona fa tau no ule na vahenga ia si luka va yuka tau runga proclame le ni vanga ole afia fi ia ai ele tu wai foi le tu langa ole ma to fang wat wala ngole fanga solo ali te lo au tafu ia mai la to fai malu fai va Samoa la tu no pele o vai ko ni wa on me foi le ri ka unga e maliu mai foi nga fio mai lo fio nga kai fongo ko to Samoa ma mai singa sina o foi le fai me alo fa mai foi ya umar tapo inga i ia para ia ne foi le tūlanga foi lo o mai ole o lau talsanga i lumo Samoa potolo mai mo mai ua le ai ma se tātou jersey to Samoa o toi i whalo loa kengaru alai tele New Zealand tele jersey New Zealand wale e ofo jersey tonga na sold out uma sei vai po i toi jersey New Way mai so off o Vaetolo po pa foi na off mo welo sai ya le mai sa ala ya Vanuatu mai Vanuatu ya ole tanto wa de ta ya ela le vanga ole fi mo fa to ma lo fa ngai le to fan to favor ya sua Lawrence Sengaula a jing ma le fa le duo la to wine le o koso so nga tanga lo a keli iyo ya me se fo lo tanga lo me se fo le to fa ya mutangi ya ma fi nga taifu ese ma to telo ila to lo lima ina le ngaru ya me se fo la o ka me wori i malo lo si o pili la ta o to ta mo pili te mi nei ngaru vau ya me se fo yo le saia e va pe fo ila pe ya o sau ainga ya ngata fo ile o le sunga ya to via ma le fionga ya sunga ya ulam le fionga le atoa ya ila to le na lai fa ta to lia ya ele o si singo le tanto lang tau malangi malofi le sa ma wala va no ai fio to ia le fionga te fo lang ka ia lo fionga bu ya le sa siat fo le psa le fionga le liminsta fionga le laulian malito ia pole to fa fo vai malai ia siat ia wale pe te fa me matua siata le nai fartoi to wai na to no ia wa mo lunga fo le so ile le sia to le farsing ta fo ia o la fionga le liminsta ia e asia fo ile fionga ya sua ia ai me se fo ia tata wa onga lupe fo voice ia ma se si le fo il tam finga siat ia maniso le tata ko mitfatun il tam faile to fangu ia le tata wanga no ia ma o ia le tata ngana ia ila to lo o mana o mia fo ia le tulang ia le na ame se fo ia o le fa tu funga ngai le langi tau malangi malofi ia wa te sile nei o fa tu funanga na matua tu mati e fo i lo tatu potunu ia pe wa ro ia pe o matu ia tu sanga mani tu sanga pe o fa ia mer ka kai ia e mana ia fo ila le so no le funga le te fon le ngal minsta ia sta si fo ile o na va si sila ma fo ia fa na malo o le to e o mai fa tasi o ai nga tu funga ia ma to e fa ni wa tasi le va nga me fo no to tu ris ia le ka ke pisa i kuris ai tasi le it's an art festival fo le me tu lang fa pena wa le ngata na o le lai ia o tai no fo to lima o vai nga fa pena ia a fa ma fa nga kar ka lima ta rock fia sfuru ia ma ka kai ta ma fo ye le 1 million ia a to no europe ke o mo mai ni si vai nga tu pe fo mo ta tu no ma manumbi ia ila to ro i talin se atina e un alto fan wa o le mei lo ai o tato Samoa o le mei patino se tato atu mai telefo ya la tu se fi tu langa le asiata ya ai fafta yo na wa mo mai fo ia se le tu langa fo fa o mel mal o la vo ela tu si lai e tam fa to fa si fa nga si ai lunga tu langa le malo fa tai lo fatu moto u mala de vango la fiafi Lucas ya so me se fo io le uso ya Jeremia tikrimre afritu to eu ya a to tonga me se fo sunga ya le kopo to fa ile to va to futanga to fantetia me se to si mo tu u mala verungo le porkalame ya le mafuta mai to le lo wino to ingoa to finanga solonga me se fo io le to tele o to ya wo ma pa nga mai June ya me se fo io Dario mo tu u mala vo pa nga tanto o ma ainga be se fo tato vai ngai lungo tato YouTube channel fafte tele ia ele mai monga le manga o le fiafi to lungo tato proclame to te ia moli to malo fanga tato tu limtanga o le so tayo mo stato fa tato no
Ia ma se tasi o minister ila so tai ia ma toi falau te leni si o mata upu ai Leaupepe te wei se vai ngai Haftai mo le avno ne fia film vai fon tato faso. Ia ola tam fai fo e au mai nisi update le ngata tato wa onga ka muta lo Oceania Academy. Ia le tato Ocean Net ka ko company Samoa i New Zealand. Ua mawhai ona toso le internet I lo motum lo lau a whaonga le whaipa. Ia me sa tautu al tato Pacific 40 ma le tato talofa voucher. Ia inisio tato pokalame o neva yaso. e lo Leaupepe ai ka kere whakofa e le tatana matala no toi whamanatu mai ka pekinga le ngai ai ile tapo kala mer vea solente nei la stofi ai o talo fa mai chori ki sa o ya Leaupepe e rua o mai e wa tole na e ngau so mai maloi ai rua se o me mau foi le sa o mai e rua e le la tu fa tu o le a ne te fu e pisi ngi ve so e le fesca pekinga o le a se o malo maloto Samoa ia tu sai ele sili mas fullu ai malo tato lo no winga tasis fullu ai malo ia awe pi ko fe mango venga ko nga peki va penga ele le ia le open fa pena malo to Samoa ia malo to Samoa subaru nos fu so oi wo fa ai suba o kere ko fialu se golden point o kere to fio o ai golden point la ngai tau e tau sa ole ngangor ko inga kuwa e tau shake lo chicken ala au file Australia tatu tele mana tau te or golden point ngai le uma ba lo e le uma na valim tong tau ia ma lo fa so Samoa le vanga fiafi ma wi tapo inga ia ole tato to Samoa manuia foi ia nga luenga o totoia ila tau fe ngai pe nga luenga ia ma wi fa lo atu ia I mo ngai bona nei lo fa tele atu fa mangalo se mantala o le tau tamali I lo fa fo mo to fa fo mai lava ia I manatu malangona o le tatou proclame au li tele tua to te manu fiafi soifua I manu Hello. Happy birthday, Yus! Yeah, happy birthday di mo kwa makiva. Se me gana mo vine kwai. Ama nguya kulos fanga uma vakulo tala fakatcho sa repite los fanga o tamisina. Sorry, if you po. Seri. Anga me kasi los fanga o sili pe fipo. Uso, fan yung kokongi member of fufu. Ja, okay, so voor. Pauze. Thanks, sis. To the love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. oh talo ko wa kon tu masi Malo. pe Talo for bacha. Hi, my name is Sora and I am from South. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo I lea, mātou te siakiina fo I lau tāwale. Mātou te sapalaia fo I swahuu mo lau tāwale. A whai fo I o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo I ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni I le taimi e utu ina I lau tāwale. Mana tua foi, e matua I whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga I lunga o le Pacific 40, e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again, and God bless.